Itiray di manan nga oras kahit kung isuro kada tayo dito'y about Jesus, the Son of David, as our healer. Jesus, the Son of David, as our healer. May isang adalan tayo dito'y Bible, mawatan tayo kumati revelation, knowledge, Christ. At may isang kinasasino ni Jesus, no apay nga isunak at healer, He is the Son of David. So nga dito'y Bible, lagi tinag-agasan dito'y amuda, may sa panakamuda kini Jesus, Son of David. So nga very powerful, ito nga revelation, mamamom ni Jesus as the Son of David. Iti healing ministry, kailan makita yun diyan. So now, makita tayo nga ni Jesus, Son of David, in Matthew chapter 1 verse 1. Kitaan tayo dito'y, so nga ado unay ti kailangan maadal tayo ti divine healing. So nga dito'y healing school tayo, panay healing. Matthew chapter 1 verse 1, the book of the generation of Jesus Christ, the Son of David, the Son of Abraham. Makita yun dyan? NIV, this is the genealogy of Jesus, the Messiah, the Son of David, the Son of Abraham. NLT, this is a record of the ancestors of Jesus, the Messiah, a descendant of David and of Abraham. Okay? So, dito tayo makita, may isang verse nga, i-declare the Bible, nga ni Jesus, anak ni David. No, apay gamin nga very important at iti healing. Magpakitak madamdama, nga isut na kag-agasan ti tatao dito yung Bible. So nga, no kayat yung nga talaga, iti healing, no kayat tayo iti healing, kailangan nga, iti tayo, iti time tayong receive the revelation about Christ, about the Father, Son, and the Holy Ghost, can iti gospel. Iti amamon tayo, iti biyag tayo, day Diyos nga mismo. Iti healing. Kung mamamon ti Diyos mo, kaya kang talaga maagasan. Amen? So nga, kailangan tayong kararag nga i-reveal ni Apo Diyos ti sarili na kada tayo. Okay, so, Matthew 1:1, and then, Romans chapter 1, verse 3 and 4. Kitaan tayo ba lang, Jesus, the Son of David. Hallelujah. Romans chapter 1, verse 2. The gospel He promised beforehand, God promised this good news long ago through His prophets and the Holy Scriptures. Verse 3, regarding His Son, who as to His earthly life was a descendant of David. Makita yung manan. Ijay earthly life ni Jesus, isuna ti seed or descendants of David. Seed or descendants of David. Kas, iti earthly life na. Itaan tayo iti NLT, the good news is about His Son and His earthly life. He was born into King David's family line. Makita yun dyan. Verse 4, and He was shown to be the Son of God when He was raised from the dead by the power of the Holy Spirit. He is Jesus Christ our Lord. So makita yung manan dito'y, ket isuna iti descendant or seed of David, or na anak isuna ijay family line ni David. Okay. Another scripture, Acts 13, 22 and 23. Kitaan tayo pala ang
Jesus Christ, the Son of David. Kita tayo, to verse 22. But God removed Saul and replaced him with David, a man about whom God said, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Verse 23, and it is one of King David's descendants, Jesus, who is God's promised Savior of Israel. Iti magkitaan yung kami dyan, no, apay nga very powerful, nga makita tayo, nga no ni Jesus nga Son of David, ket very powerful nga healer, ta isuna daday ti Savior nga rod. Isuna daday ti umay mangisalakan ti Israel, kadagiti enemy. Nga isuna di agbalin nga king nga kaske ni David. Isuna daday diya na ipromise nga sumublat kini David nga king. Ket ti trabaho ni David idi, ket isuna daday mangkonquer ti amin nga enemy ti Israel. But ni Jesus, diin may, as descendant of David, alang nga king of Israel, Savior of the world. Iso nga iday tayo nga ma-confirm mamingsan pa'y nga daytoy nga Jesus iso ti talaga nga na-promise nga Messiah. Amoy ti Messiah, one of Christ, anointed one. Kaya't nasa one ti Christ, anointed one, napili. Iso na ti pinili ti Dios nga Savior ken healer of the world. I repeat, no makitam daday nga revelation, iti may papan kini Kristo, nga ni Kristo, Son of David, isuna daday ti mangkonquer ti enemy ti Israel, mangkonquer ti enemy ti agbalin nga spiritual nga Israel nga datayo tata nga Gentile. Isu nga dayto nga Jesus, ti kapututan ni David, nga mangkonquer kini Satan ijay life tayo. So nga naawagan nga King of Kings and Lord of Lords. Ta nailin niya ijay family ti King. Nga pamilya ni David nga ayan ti aari. Nga pinili ti Dios. So ano makita nga isuna ti descendant of David, nga isuna jay Messiah, Christ, anointed one, itikan kanain, napusgan ko na iti binggit, napusag sintro, iti salvation, napusgan, napili. Yeah? Naanointaran, napili, kailangan nyo ti revelation ni Jai. Ulitak nito church tayo, ti dawdawaten tayo, i-reveal ni Lord ti sarili na. Han tayo nga padpadayawan ti tao ditoy, ni Apo Diyos ti kaya tayo padayawan. So kailangan mamamu tayo ti Diyos, ta never nga mapadayawam ti Diyos, nohan mo nga mamu. Nohan mo nga mamu ni Jesus, saan mo nga maidayaw. Ken hanga dumakkel di pamatim, nohan mo nga mamu, dadyahi foundation of faith nga ni Jesus. Dumakkel lang ti pamatin ti tao, no mamamu na ni Jesus. Kat mamamu tayo lang ni Jesus, no ma-i-reveal. Kat ti paka-i-revealana, ti mang-believe. Uray dengeg ka nga dengeg, no han mabiliban, nga kasi ni Jesus, saan mo nga ikararag, awan revelation mo. Ibagbagakon kada kayo da ito'y. Iso nga kailangan tayo, nga tarigagayan nga mamamu ti Dios mo ba ti revelation. Iso nga, ti revelation man na data, Jesus, the Son of David, our Savior, the Christ, the Messiah, the King. Isu natin ang conquer, iti amin nga enemy, ti tatao dito'y lubong. Dadyay anak ni David nga dejay. Tinang conquer ti enemy, ti lubong. Enemy, ti believer. Ni Satanas lang ba ti enemy? Ya? Sino ti enemy yun?
Satanas. Ket anyaw usara na, basol, sakit, amin na giday kina Satanas na. Patay. Ket no ni Jesus, ti Savior, isuna ti healer. Ta ti pangisalakanan kada tayo jay Savior, ay ti amin nga power ti enemy. Halang impyerno. So nga ni Jesus, Savior, dagiti masaksakit. Baga tayo ni Jesus, Savior, dagiti masaksakit. So nga din may dito, pakakunayo, kuna ka dagiti kaskasabana. Doktor, agasam man pay, dagiti ti sarilim, kasyay, wano dagiti kakaduam, kasyay. Ibagabagada kanya na day, kasi iso na mapan kadagiday, ayan ti managbasol, ayan dagiday narurugit nga tao. Et iso nga ti sungbat ni Jesus, kadakwada, di ba ti doktor, ket ti apan naagasan ket ti masaksakit? No naawatan nyo the point ti John. Apay nga ni Jesus nga mapapan ni ayan ti managbasol, mapapan ni ayan ti singsingir ti buwis. Ket iti panangkita ti tattao, madmadi isuna ijay. Tano talaga kumanga Diyos isuna, no talaga kumang amuna no sino dagiti kasangsango na, hangko makisango kadakwada kasi sinner dagito eh. Ngam ko na ni Jesus. Anaya nga ti doktor, keti papanana katayan ti masaksakit. As pangarigan, no Savior, ti papanana, di hanga na save. Hanga mapan, ijay na isasalakanan. No righteous, nga mangpalintag, mapan ijayan ti managbasol. Isu nga, no doktor, mapan ijayan ti masaksakit, dagijay masaksakit, ti mission na nga panagasan. Isu nga, no ni Jesus ket doktor, Savior, King, kenda dumabay, makita yu kumanga ti mission na ijay biyagyo, day, umay mangisalakan, kada kayo ijay enemiyo. Enemy ni Satanas, enemy ti sinful nature, enemy ti sakit, enemy ti poverty, enemy dagijay nauupay, enemy amin dagijay nagapukin ni Satanas nga dayay. Ket ni Jesus ti Savior mo, Son of David, our Savior. Kailangan nga biliban nyo na dyan. Ulitak manan, ti Diyos, Spirit, pero He is more real than physical realm. Anyo nga kunaan nga mas believe kayo ti doktor nga physical. Dapat mas believe tayo iti doktor nga spiritual nga creator because He is more real than physical. Yan di kahit kung asawa na iday. No, kung nata yung agpaypayso nga adda iti physical nga tao, mas karkaro nga adda ti spiritual nga nang create. Tawan ko ti physical, no awan dajay spiritual nga powerful. Amok nga, uray may baga-baga dagitoy, nagrigat, latang ag-change ti pananaw tayo, aging gana nga saan tayo nga biliban, kat saan tayo nga ikararag, Lord, agpaypaysumat, nga mas agpaypayso nga adda ka, kaysa dagitoy makitkita. Nga maapay nga tangay di puso mi, kat mas nataltalak kami di makitkita, kaysa sika nga nang create. Forgive us, Lord. Pakawanan na kami, O Diyos, Ama. Bagayo diyay, tabasol diyay. Basol diya nga mamatpati kina Diyos ti Diyos. Unbelief is sin. Nawatan niyo? Unbelief is sin. Nuhan mapatpat yan na kina Diyos ti Diyos, that is sin. Ti kadakkelan, nga basok na diya mang tabaw ti Holy Ghost. Pero amuyo ka di, ang maarami ti tao di jay if you have faith. Because of unbelief, amin, terason, no apay nga mararami ti tao di jay.
No, apay nga handa nga ag-obey kini Lord, handa nga mapadayawan nga talaga ti Dios because of unbelief. So nga, kailangan nyo nga ikorrekta na dyan ija life you. Tauray siya, ikorrektar ko, yung ganang tupay tata, Lord forgive us. Amok nga talaga mas agpaypayso nga adaka kaysa daytoy na parswa. Ngem, in my heart. Kasla, mas kampanti kami di makitkita ti matami physically kaysa sika. Na creator of heaven and earth. But, itunay nga pinaka-powerful kat sika. So nga kayat mi, nga reveal mo rin doy, tiray ito nga church, tiray ito congregation, kunak nagpipriyak kita. Nga lokatam ti matami, tapno makita mi nga talaga sikatag paypayso nga adda. And then, iti mas worse pa mas believe ti tao nga da demonyo kaysa da Diyos. So nga mas believe da nga da sakit than health. O dagita iti kwa problema tayo kat apay nga tanga kaslay tayo ay nga tao. Imbis nga amo tayo nga da Diyos nga mas powerful ti Diyos kaysa ni Satan, kaysa sakit, nga maapay nga tanga nagrigat nga ma-receive da jay. Tati kasta na lang da jay, you need to believe first. I believe, Lord. Agpaypayso nga daka ti heaven and earth, you are everywhere. I believe nga you are greater than any creation. Lord, i-reveal mo rin nga sarilim kaniyak. Pabaan ka ni Jesus, pabaan ti Holy Spirit, I believe, I receive, kuno kita. Kuno ko adak ngagtatang, sura dadadadabasye. Kiya rabahanda rabahaya rabasay. Habang agtatangsak, receive yung spirit ko. Yan nga, kasladanom na ita nga, agay ayos, nga mais-establish in my heart. So nga daday, ti kayat ko isuro ka na kayo. Tauray may baga-baga niyay, wenmat gamin, adamot nga talaga ti Diyos. Pero padasan nyo, nga studyaan iti lifestyle nyo. Di binilbilib tayo, kundi pagtaltalkan tayo. Makita tayo, nga mas agtaltalak ka dyan makitkitam, kaya marikriknam than God. So nga, you need to overcome that if you want healing. Amen! So makita tayo dyan, nga ni Jesus, He is the Son of David. Kitaan nyo ka din nagituing namati the Bible, Matthew chapter 20, verse 30 to 34. Kitaan tayo nga ti declaration dagiday nag-agasan ni Jesus. Dahito pagka-son of David na. Kitaan nyo Matthew chapter 20, 30 to 34. Astoy. Two blind men were sitting by the roadside. And when they heard that Jesus was going by, they shouted, Lord, Son of David, have mercy on me. Magita yo. Dagito nga duwa nga bulag nga agpaagas. Tiya mamuda kini Jesus, Son of David. Lord, Son of David, have mercy on us. Apay nga tang dagitoy nga nag-agasan dito'y Bible ti maysa kanayon nga i-declare Son of David ni Jesus. Dakayungay, datayungay. Adamo di may baga, Son of David, kapulang ta nakasurat. Ti kayat ko dito'y, di ada revelation mo in your heart. Nga apay nga nga Son of David. Kasi in bagada ay Son of David, have mercy on us. Verse 31, the crowd rebuked them and told them to be quiet. But they shouted all the louder, Lord, Son of David, have mercy on us. Kung nadalata, uray dagong ungat. Verse 32, Jesus stopped and called them.
What do you want me to do for you? He asked. Anya, kayat mo nga aramidak, awan nyo kayat yung aramidak kada kayo? Lord, they answered, we want our sight. Kayat mi, nga makakita kami, wanulo katamti matami. Verse 34, Jesus had compassion on them and touched their eyes. Immediately they received their sight and followed Him. So makita yun dyan. Sino din naka-receive ti healing na nito? Di kinamo nga ni Jesus, Son of David. Tinpukaw da, Jesus, Son of David, have mercy on us. Haan nga kuna ni Jesus, apay bagbagayo nga anak ng si David? Haan nga nag-react ni Jesus ijay because amuna nga adda amuda kanya na. Ada revelation dagitoy nga tao kanya na. Amuda ti prophecy. Amuda di prophecy di old books nga adanto the Son of David nga Savior of the world nga umay. Isu nga din declare na daday kanya na, inaccept na daday, yes I am. Siya ti Son of David nga mga gastibulag. Siya ti Son of David nga inmay to heal people. Isu nga kuna ni Jesus. Kadakwada. Iti sinagid na jay matada. Instantly. They could see. Kaya dang nakakita. Ngam sino jay sinagid na di kinamam mo kanya na nga Son of David. Amamuyo ba ni Jesus nga He is the Son of David? The Savior of the world, the Healer, King of Kings and Lord of Lords. Kailangan nga maamuyo na dyan nga Jesus nga binilibyo. Kuna ni Paul, I know whom I have believed. Amok no sino jay pinatik kuna ni Paul. Dagkun kuna mamati nga hanang amuti pinati na, that's not faith at all. Nuhan mo maamuti pinatim, gat kunam nga namati ka, hanga pamati diyay. Ipamati amum jay pinatim. So nga ikaradag tayo. Kaya ito yung ministry, kiniti biyag tayo. Karadag tayo nga may reveal ni Jesus. May reveal ni Jesus si sarili na kada tayo. Ngay karakaradag ko na dyan, aduday kunak nga ado ti amok ni Jesus. Ngam no i-reveal ni Apo Diyos, jayak nga guwing-iwing nga. Agasom na ito hangko pa'y gayong nga mudag ito about Christ. You see? Iso nga, kailangan nga biliban tayo na kina Jesus na, and then kailangan nga may reveal. Kitaan nyo na ito ti panakamuda, Son of David. Kaya biblical truth. Iti binilib na. Next, dito chapter 15, iti Matthew, verse 22 to 28. Dito'y malang makita tayo mat na may isang babae nga Canaanite woman. Nga ti Canaanite woman, Gentile, taga-Canaan. Pero Gentile ito'y, ti Gentile, maulit-ulit, awan iti karbengana ti blessing ti Hudyo. Saan da nga mabalin nga alaan jay blessing ti Hudyo no awan ti faith. Tatilang pagpupluan ti blessing idi Hudyo. Maalan laang ti Gentile ti blessing ti Hudyo no bilibanan ni Jesus. So dahil nga babae, apa nagpatulong kini Jesus, Canaanite woman, from that vicinity came to him, crying out, Lord, Son of David, kunanamat, have mercy on me, kunanamat. Kitaan nyo the declaration dahil nga Gentile nga babae, Lord, Son of David, pariya si panakaamunamat, idi dua nga bulag tatay. Son of David malang ti amuna. So,
Kunanay jay, my daughter is demon-possessed and suffering terribly. So makita yu jay, nga demon-possessed jay anak na, dito yung babae. Ket, Jesus did not answer a word. Haan nga nagsasao ni Jesus, haan na nga sinungsungbatan na jay nga babae. Isunga jay disciple ni Jesus, ket kuna na, ibaon mo kit din, papanawom kit din, tani. Pukapukaw nga sumursurot ka na tayo. Verse 24, He answered, simungbat ni Jesus, I was sent only to the lost sheep of Israel. Kung makita yo, dahil di nga bagbagan ni Jesus, tististingin na niya babae. Kunana na ibaunak laeng, kadagidya napukaw nga karnero ti Israel. Isu nga anak nga ibaon ti Gentile. Awan ti karbangan ti Gentile ijay blessing nga ada kanyak. Lakas day. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. Nagparintumang lata da babae nga nag-worship. At verse 26, he replied, It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Yadili ko na ni Jesus, ang nga nasayaat, nga alaep, iti tinapay ti ubing, ket ipurwak ko, ijay aso. Kanayong no, ada revelation nyo rito'y, ito nga babae, nga hintel, aso, ti kaiariganda kumpara ti Hudyo. Nababada unay. Ken narurugit da. Ta, iti old covenant, ada duwa nga klase ti an animal ijay. Dagiday buaya, dagiday aso, dagiday kakasday, picture ti Gentile. Dagiday baka, karnero, kalding, picture ti Hudyo. Tinarurugit nga animal, hintil, ti kaarig na. Malagip yun ni Peter, idada vision na. Kuna ni Apo Diyos, mangankan, tanadalusanan na kita. Kuna ni Pedro, hanak lang nangan, ti kakasangan narurugit nga animal. Kuna ni Apo Diyos, ang mga ibagang nga narugit, hindi nalusan ni Apo Diyos. Tatin pakita ni Apo Diyos nga na duma klase ti an animal, picture ti hintil, isang nga buaya, uleg, biklat, kaslakas na ti kaarig tayo. Isu nga madmadi tayo ti matang ti Diyos. Isu nga ti ibagbaga ni Jesus ijay, han ko ang mabalin nga ited ko ti tinapay ijay aso. Ti tinapay dito yung bagbaga na jay healing. Ang mabalin nga ited ko jay healing ken ka, taaso ka eh. Hintel ka eh. Ngam na jay parang testing ni Jesus, jay babae, no amuna mo lang isuna. Ngam niya tisungbat jay babae. When pud no Lord, panay Lord lata ti bagana. Yes, it is, Lord. She said, even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. When usto apo, asla kami aso, ngam sika ti apoy. Isu nga, ti aso matkat, mangmangan matkat, matinlag day sirok ti lamisaan ni among na, kasday kami nga Gentile. Sika ti apumi, ure kasla kami aso. Isu nga ko na ni Jesus, woman, great is the faith. Itunay nga daan ti great faith, ti ada revelation na no sino ni Jesus si life na. Hana ako na, ay aso kami gayam, tayong kami nga rudon. Hana na nga naagasan no kasyay. Amuyo ado ti bubunagin nga tistingan ti Holy Ghost. Asparga no may pakararag, labsa-labsanda, in mapus. Awan faith na riyan.
No talaga ading nga ni Jesus, si binilim mo, ada kalatay dyan. Amo yung pagtrabahuan ni Lord, ija iyan ti faith. Hang makatrabaho ni Lord, ija awan ti faith. Hallelujah! Praise God! Isung ako ni Jesus, han nga nasayat nga iteti taraon iti ubing ija aso. Ngayon da ito'y itinang kitaak ti faith ito'y nga babae. Hanga nagungun din bagada nga aso. Inamin na. Isu nga dito'y no kayat yu ti healing. Hang kayo nga nalakang ma-open. Amen. Tati faith, hanga nalakang ma-open. Uray diritsoon na ka, you have seen. Accept it. No kaya't mo nga talaga ti miracle. Hallelujah. Hanon nga day sarilim ti kalikalintagam. No diket di kinadyos ti Diyos ti receive mo. No, ada ka dito ikot korrektar ti Holy Ghost, ti ugalim, wano, dagijay sin nga hindrance iti miracle mo, then repent. And accept the cleansing power of the blood of Christ. Amen? Haan tayo nga ikalindagan ti sarili tayo dito'y lubong. Alaan tayo ni Jesus. Taiso na ti agreng. Hallelujah! So kasi tinarami diyo babae, hanan nga yung kalindagan. No talaga nga Diyos ka. Pari-parihas kumati kasam ka na kami. Amo ni Jesus day, pero padasat man nga usaran day kapanpanunutan ti Hudyo dito'y nga babae no amamudak mo lang. So pinadas na nga nag-istan as a Jew. Ngam, day babae, talagang mamuna. Hala nga basta Hudyo na ito'y kasangsangok. Isuna day son of David. Ngayon may, nga naggapoy ti ama nga Diyos. Sungahan nga na-open. Hallelujah. No handa ka panpansinan, tahan nga pinanpansin ni Jesus si Damo, karkaro nga nag-kneel down. Nga nag-worship. Inong tanda karkaro nga ibagala, son of David. Ado ti ministeran, ti healing, no miracle. Amoy ti devil, padasa na rajay, nga panda ka disturbuan. Naibaga sikatin ni rebuke da, sikatikwa kung kunanay da. Iso nga, di kunat, anmon nga ikalkalintigan ti sarilim, just receive the power of the Lord. No anya ti kuriktar na kinkan, pakuriktar kan. Amen. So anya nangyari? Dahito sungbat ni Jesus. Then Jesus said to her, anaday kunana, woman, you have great faith. Nagdakkel kit din di pamatim. Kunanay day, be it unto thee, even as the wilt, maaramid ken ka, kas dawat mo, kas kayat mo. Amen? Ket ijay, nga time, ket naagasan jay anak na. Awanan tiya pa nagkas out, ket demon possessed di ay. Ahan nga na pa ni Diyos nga, Jesus name, hana mo lang ako na. Ijayan nga time, pinmanaw di demonyo, ijay anak na. Nga awan ti nagkas out. Gapulang jay faith da jay ina. So makita yu ijay. Apa nga pinmanaw jay demonyo? Because of the power of Christ. Kasi nag-work kay power of Christ. Mabalinan nga pumanaw yung demonyo. Makita yung already time ni Paul. Usaran na dagday apron, handkerchief. Kat ipanday din na demonyo, kat tumakyas dagday na demonyo no maisagid da nga panyo. Oh, you see? Iso nga pati da panyo kabutang ni Satanas.
Tada ti anointing ijay. Kasjay, no ni Jesus ti binilib tayo. Haan nga jay sakit ti bilibon nyo dito, ni Jesus. Haan nga jay demonyo, ni Jesus. Hallelujah! Alam makita yun na jay. So, makita yun ti awag, dadya dua nga bulag tatay, son of David. Dati manan babae, son of David. Dakal ti message na ti son of David nga Jesus. Kay suna nga ro dadya the Messiah, Savior of the world, Savior of God's people from sickness and diseases. Hallelujah, na ibaga tayo nga Savior ni Jesus, mangisalakan ti tao, manipod saksakit. Mangisalakan iti tao manipod basol. Mangisalakan ti tao manipod impierno. Mangisalakan ti tao manipod kadagiti demonyo. Dati Savior nga Son of David. So nga amon dagiti tao isuna. Han nga Son of Joseph ti bagbagada. Han nga Son of Mary. Son of David. Adayo matade Son of Joseph and Son of Mary. Kasi no Son of Joseph, Son of Mary, baka dyan na intauan. Ti amuda kanya na kasi nangyari dyan Nazareth. Di ba ito yung Jesus at dade kakabsat na ditoy, kung kunada nangalaan at kumati amuna dita, kung kunada. Tati pa nakaamuna kini Jesus, tao lang. No tao lang pa nakaamum kini Jesus, awan miracle. Iso nga kailangan nga maawatam nga He is not just a man. He became a man. Sa balid diyan nagbalin nga tao, kintao laeng. Sino nga iso na sakbay ngagbalin nga tao? Word nga Dios. So nga Dios nga nagkatawang tao kasjay. Iso nga Emmanuel, God with us. Amen. Dati pa nakamuda kanya na. Son of David. Ang kalang nga tao nga talaga. Yamuda diya. Da kayo ngay mat. Amoy ba nga da kasjay ni Jesus? Ijibiyagyo. Kaya na ba timang sagid? Kailangan nga makita yung suuna iti in the spirit realm. Kailangan nga mapicture tayo suuna nga mas real nga rod kaysa da tayo. Agpaypayso ti spiritual being. So agpaypayso di spiritual God. Nagiging ti karakaradag tayo, Lord. Isublim, di pa nagkit-kita mi ti spiritual things. Okay, last part. In Mark 10, 46 to 52. Tandaanan niyo. Apay may sursuro kada tayo ti healing. Ilubungan. Awanan. Imang mangyari ito'y lubungan. Kapukar ito'y viruses can awanan. Awanan ti pagkamangan. So nga sansanayon tayo ito kumamang kini Jesus nga doctor of doctors. Sanayon tayo ngamin. Ken ikararag tayo kadi nga saan ka jay buteng dito'y bagi. Tigamin gapuna no apay nga kwa jay buteng da dito'y bagi ngay. Ngam adalong nga talaga, sino ti healthy tao? Originally, Genesis. God. Nagsakit lang ti tao, di nakastruck ti basol. Di nakastruck ti demonyo dito'y lubong, santo'y may ti sakit. Sino nga'y nga rod ti makasolve ti sakit? Di mangikat ti basol no basol ti ramot ti sakit,
Siya'y mangikat ti basol ti tunay nga healer. No, demonyo tinagapwana. Sino ti malakaabak iti demonyo? Only Jesus. Kaya na yan ti sinsya, kaya na yan ti high-tech nga teknolohiya. Sang kaibagak nga rudon no adalan tayo nga nalaing. No pa'y ada maitulong na dagita diet, nagita kankanan tayo, nagiday pinarswa na Apo Diyos nga medisina, ada maitulong na dagita. Pero no adalam nga nalaing, idi adda ti teknolohiya binmabati lifespan ti tao. Idi awan teknolohiya di Genesis 900 ti taon ti tao. Apay nga kasjay, ang kayo ay ang agwande, nga ti talaga nga kin-control ti life is God. Oh my Lord. Kitaan nyo ngayon maduti medisina. Bumababamat nga bumababa. Ti lifespan ti tao. Ang kayo ay ang agwande, nga apay ngay, nga lumalaing ti sinsya, ket matmatay nga karkaro ti tao. Di ba ni Apo Diyos tinangibaga gamin nga 120 na lang ti taon ti tao? Nagbalin nga 70 to 80 jay salmo. Ngam ni Apo Diyos ti makaibaga. No, ikang kati atido nga biyag, awan ti bibiyang si asinuman. Amen! Hallelujah! Isu nga sursuruan tayo, Lord, You are my life. You are my long life. You are my perfect health. You are my strength. Only by Your stripe nga naabak ti sakit. Awan ti sensya nga nakaabak ti sakit. So nga ti sensya pang first aid lang. Temporary. But ti Diyos, He is forever. Kailangan nyo gamin nga biliban dahay. Ingana nga, in Christ ka lang nga talagang ag-trust. Amen. May ayo ti Diyos no kasjay ti faith mo. So dahi di mat ni Bartimeo, dahi sunay di Jericho, nagpalpalimos. Ngam dinangag na, nga lumabas ni Jesus. In verse 47, when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Kuna naman, kita nyo na doon, babae, kanday duwa nga bulag tatay, santo manan dito bulag nga ni Bartimeo. Son of David, Jesus. Kaya iti panakamuda. Si kangay, niya panakamamumkin ni Jesus mo. Ha? Naba panakamamum? Sino ni Jesus? Amoyo, kanak adalak amin about Christ ditoy. He is the Word. He is God. Son of God. He is life. He is light. He is health. He is joy. He is peace. He is King of kings, Lord of lords, Shepherd, Physician, Doctor, Son of David, Son of Abraham. Adutan adalagaday, He is the vine. I am His branch. He is my head. I am His body. He is amin lagi dyan. Kailangan nga adalan nyo, ti amin nga kina Jesus ni Jesus. Hala nga may sa tamom, Son of God. Adalan nyo amin da dyan. Adalan dyan nagan na. The name of Jesus is the name of God. The name of the Father. Holy name, righteous name,
King of Kings, Lord of Lords name, medicine, more than capsule. Dadya ada-adalan nyo, nakakita ka tinagan aya, nga amin nga naagan kat agbow down. Oh, tinagan lang ni Jesus ejay. Isungarod nga no ada-adalam, nga tinagan ni Jesus, kangatuan nga nagan, agbow down amin nga na-create. Di patay ni Satanas, patay ulcer, cancer, tanagan mo't nagijay. So agbow down da amin tinagan ni Jesus because the name of Jesus is life. The name of Jesus is health. Dagiti kayo ada-adalan kami no kaya ti healing. Oh, rabahaya, rabase. Kailangan makita yu amin de kinasasin no na ijay. So nga, dito'y healing school tayo sagsagay saek dagitoy. Dad-adalan dito ta, son of David. Ako mo no apay nga kwa, idirabi ikat. Talaga nga even in my drink kat ititid ni Apo Diyos na ito nga son of David ni Jesus. So nga, I don't know. Ako nga, kwa rito, iban manunto pa yung ipipris ko ti kastoy. Ngamin baga nga ipris ko tatangag sapa, ako amo no sino ti strike ni Lord kada kayo dita. Amen! Oh, no ada tinaawatan nyo, idi apply nyo. Son of David. Iso nga ni Bartimeo, dajay, tiyan muna, son of David! At, inungtan mo't tagiday disciple ni Jesus, nirebuke na isuna, italnam, kunada. Kaya kinarkaro na, verse 48, Son of David, have mercy on me. E di kasayon, pinayabanan ni Jesus. Ayaban nyo man isuna. Pinayaban da isuna. E di pinayaban da isuna, bunlang nandiya kagay na nga pagilasinan nga palpalama isuna, amunan nga makakita madamdama. So ngayon purwak nandiya kagay na. Napanidayan ni Jesus, ija verse 50. Ket kunan ni Jesus, anya ti aramidakken ka, anya kayat mong aramidakken ka. Ket kunan da jay bulag nga Bartimeo, kayat ko makakita ak. Dagito yung arod jay kanayo kung ibagbaga. Anong kayo agpaagas ken ni Jesus, ibagayo jag paypayso. Uray no siyak, kang kayo nga. No talaga pastor ka, di among kuma. Yung idaldalak na kati Holy Spirit. Ni Jesus ngay! Amo na nga bulag, amo na nga kayat na di makita, anya di kayat mong aramidakin ka. Amo yun o aming son. Ado ti kakasday. Handa nga mo nga demonyo, tag kukwa di panunot na. Ano pakararag mo? Ay, doon idaldalan na kaya mo. Ito nun nilabsam, ay, hanggang yung idaldalan na Apo Diyos. Ni Jesus ngay. Namin ano nang sinalusod. Anya, ti kayat yung aramidak ka na kayo. Ibagam, Lord, kayat ko ti makakita. Lord, kayat ko maikat, nagituloy nga pain. Lord, kuna ma, hallelujah, amoy dagiti ti hindrance nga hanga magasan ti tao kasi ma-pride diya eh. Ano di umay nga kasday? Subukon da ka pa lang? Yes, ada no amingsan nga hang kami nga agsaludsod. Nga ba dati time nga agsaludsod kami? Ta ibagam ti kasapulam. Uray no ammon ni Apo Diyos ti kasapulam sakbay nga kararag ka, ibagam. Let your request be made known unto God. Hallelujah. Siyak tupay no, karkararagak no minsan, nga dati specific nga kailangak, Lord, amum. Nga dati di kailangak, pero ibagak. Kailangak na ito. Kasi. And then, into no inbagak, iso ti striken, ti power. You see? Hallelujah. Amen. Ni Jesus nagsaludsod ito'y. Kat ni Jesus ada kanyak, o Holy Ghost nga ada kanyak. Kat no iso na ngay. Tagtimak saludsudo man no niya ti kayat na. Apa ingin may ka, dito sango, niya ti pakaradag mo. Basta, no niya ti baga ni Apo Diyos.
Awan ti kasta, nga may nagpakpakararag kini Jesus. Amin nga napan, ammo datin dadawaten. Ilmanya kito, Jesus, konformin anyo niya titin mo, nakita kayo? So nga kita, makibiyok na kita, tapno makareceive ti miracle. Amen. Nakita maya di babae, anya ti hikayat mo. Di duwang bulag nga sinagin ni Jesus. Inbagada. Day, bahala ka po Diyos. Noon niya ti amum akit, isu. So nga ano ti ka nga makareceive? Ha? Ibagam. Ano ti time nga da kami tag-prophecy, uray umay kayo, dati ibagbagayo, nga kayat yung nga dawatan kini Lord. Sometimes prophecy ti kasa ni Apo Diyos. Bahala ni Apo Diyos si Jai. Ngam ti dumawat, ammo na ti dawatan na. Sansanayo diyay. Idi ubing kayo, baybayan ni Apo Diyos sa itang karakter. Ngamtatan nga umununag tayong teaching, be specific. Amen! Hallelujah! Isunga, anya di pa nakamu namin na gitoy. Son of David, kita niyangay, tingkasan ni Jesus, hanamot nga sinagi doon da itoy, go your way. Your faith has made you well. Immediately, nag-recover di pa nagkita na nga dagos. Kitaan nyo ka dito ito'y panay instant. Hanyo kami nga urayan nga kunak nga roday adati material things. Tati Diyos kunak manen, idi naramin na ti langit kindaga, awan material, wano awan ti gamit na. Hangakas la karpintero, nga da martilyo na, da ragadi na, da ti driller na, awan ti kakasjay na. Tilang isuna, God, the Father, the Word, in the Holy Ghost, i-create na ti tao, awan ti taragadiin tatapot dun ta, awan ti kasjay. Amen. His hand, His Word, and His Spirit lang tinag-work na adan ti amin nga na-create. Kaya't ko nga analyze niyo ito. No pa'y sometimes mausar na gito'y nga panyo, mausar ti makan, pero hanyo ko mga limitan ti Diyos. Uray no awan ti ragadi ng pangragadi na dito lang nga na cancer, kaya na nga i-fix. Just by His Word and by His Spirit. So, hanyo nga urayin nga da kumati. Anya nga tati ikastada, ayan. No nariyo makat no mabalin kat, masapol tudukon da, saka mamati. So nga di hospital nga kung kunan dagay dudukturen, naka birok da ti pamayan. Ikaskastanda chister idi. Gaputa, isipapasyon da kwa, itudok ko da ito, injection da ito, kat maikat te sakit ti sakamuan, danom gayam da intudok da. Tay di panunot na gamin ti ayan na da, iso nga nakalagip da mo ti pamayan. Uray gayam berbrand ti intudok da. Because of the mindset of the people. Ngam kada tayo, ya kuna kitaan nyo ni Bartimeo, bulag, mabalin nga kunayo, nga awanan niya bukol ti matana, mabalin nga kasyay, pero awan man laeng ting kabil ni Jesus, nag-recover nga dago. Hanyo ako naan nga, katarak nga ron, masapol adi makuskusan, umikararak ka man, pastor, tapno jay mangkuskus, kat idalan ti. Apay-pay lang gaminin, sa ikaralag da ita. Diritso na nga ibagam kini Lord. Apay nga, ikararagta pa lang tapno de makuskos, maidalan. Nga may bagbagak kada kayo, amin ngam amok, amin ngam amok. Nga uray believer ken papastor, nga dapat nagpakpakuskus ti matana na bulag.
Awan pa itamok uray may nga nag-recover. Pipiapay di nagpaikararag, taado ti nag-recover. At may isa, pastor nga na diabetes. Di damo iso na kontra ti healing. Kontra ipitipipreach ko nga healing. Now, di na diabetes. So, di pa nagkapag-check up, nag-blur di pa nagkita ti mata na. So, pinadas na piman ti muna mat piman. Apply na mat piman ti amin, pero wala pa rin. Napan kami ni di last 80 oras ti biyagnan. Pero wala na. Narigat mo nga ministeran ta na ilaw-ananan. Amoyo gamin da jati maudud-udi ngay. No damo kontra-kontrada gamin ti miracle. Into no handan nga kaya, sa nagpaayab, awanan ata na ilaw-ananan. Dadjay tupay nagdengdengeg ket marigatan piman nga mang kalabanan di. Sikan tulakit ding awan ng nangegnan. See? Idi kwa, ti narami din, in pakupakuskos, in gana nga nabulag, gana nga natay. Tati kwa ijay, kita nyo my opinion is, diabetic niya. Gapo iti diabetic isuna, so nag-blurred di pa nagkita na. Kat inbis nga diabetes na, tidilan na, kay mata na, ti kinuskusan na. Kasano nga maikat da jay kat diabetic na nga rod timang pabublur di mata na. Di dapat nga agasan da jay diabetes na. Nawata niyo? Han mga striker nga dagos jay mata kasi jay mata, ure kuskusam da jay blood na nga da jay nga nangato ti blood sugar na isu timang destroy. Apay ngay? Dapat ti doktor angko, nalalaindang ang siya, pero di dapat nga dilan di diabetes na. Kita nyo di maysa, nga lakayan, nga natata, nga madina nga pinakuskus di mata na, da di diabetic na ti kalakalabanan na, apa nag-exercise, nga na palang tata, at least walang makakita nga naka-eyeglass. Kaysa da di maysa, ubing pay, isunatin mo una. Ngamno ni Lord tag-work. Sa una lang kin Holy Spirit, mabalin nga clear, di pa nakita. Nagiday ko magaminti, kitaan tayo kin ni Lord. Don't limit God. Amen. Agbuya kayo kadagdi kakadwa tayo, nga may pipreach ti healing. Buya kayo kinibinihin, ni Pastor Chris, TV Joshua, agbuya kayo karagday, no paihaan nyo nga ibaga nga isuda ti Diyos. Pero agbuya kayo kay nagdengeg kayo karagday teaching. Amen. Kan kitaan nyo nagday miracle nga mararamid, nga uray na ababutan, titenged da, ngayon parwarda ti pag-angesan da, ket hinilan na apod. Kailangan nyo gamin liyay. Amen. So nga kailangan kayo dengeg nga dengeg, dengeg nga dengeg, dengeg nga dengeg. Kana nga mapurma jay faith. Amen.